Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye ketemu ame ondel-ondel. Tapi pas Aye suruh joget malah kagak mau, katanya belum dandan. Kita dandanin aja nya teman-teman. Penasaran pan teman-teman videonya? Nih langsung kita lihat aja teman-teman videonya. Teman-teman, seperti biasa nih Aye lagi nyari ondel-ondel di sore-sore begini, manaan mendung lagi. Tapi pas bener untungnya di depan Aye lihat di kejauhan ada ondel-ondel yang lagi pengen kemari. Kita tungguin aja teman-teman, nanti kita suruh joget teman-teman. Kira-kira mau kagak dia kalau kita suruh joget? Kudu mau loh, lapan dia ondel-ondel. Lo kagak mau joget ya? Dia lama bener kemarinnya. Aduh, ayo dong ondel-ondel, empo ondel-ondel, ayo tungguin di mari nih. Oi. Lama bener dia. Lagi ngapain sih? Kita deketin kameranya. Oh, lagi ngapain ya? Kagak tahu Aye juga. Dia kayak orang keder lagi muter-muter begono. Nah, dia udah pengen deket nih kemarin nih teman-teman. Kita tungguin aja, kita siapin uang sawerannya dulu ya teman-teman. Oi, ondel-ondel, kemarin ondel-ondel, Ayo tungguin di mari. Oi, tuh dia udah mulai deket tuh, dia joget-joget tuh, ya kan teman-teman. Ondel-ondelnya rambutnya botak separuh teman-teman. Kebawa angin kayaknya. Apakah serempet tronton? Po sini po. Halo, oi, sini. Bang Baron pasti pengen ngevideo ini ya. Iya, tahu aja. Joget dulu dong, Po. Bang Baron mah, Aye pan mukanya lagi kusem begini Bang Baron. Kagak mau Tenang aja. Ntar Aye dandanin nih, Aye dandanin dulu deh. Bang Baron bisa dandanin. Iya udah deh, dandanin dulu. Oh no. Nah, udah cakep nih Po begini. Mantep, orang-orang juga pada suka nanti. Yang bener Bang, ini agak kayak badut ondel-ondel nih. Emang Po apaan? Ondel-ondel juga pan? Oh iya, tapi dirubah aja Bang kagak mau gini. Yaudah, ayo rubah lagi nih. Iya, Aye mah biar kata kusam mukanya mendingan kayak begini deh Bang. Iya, tapi kagak mau joget dulu tapi ntar Aye dandan sendiri aja deh ya Bang ya. Aye pulang dulu deh. Maaf ya Bang ya. Yaudah kagak apa-apa nih. Aye kasih duit goceng. Tadi udah mau didandanin sama Aye. Asik. Makasih banyak ya Bang ya. Lain kali kalau mau videoin bilang-bilang biar Aye dandan dulu. Ayo nih kita pulang. Dadah Bang Baron. Dadah Po. Iya Po, lain kali ntar Aye bilangin. Tapi itu rambutnya itu tungguin dulu. Botak separuh. Si ondel-ondel kocak bener. Tapi Aye kudu buru-buru pulang. Ini alat makeupnya si Jamile Aye bawa-bawa. Yaudah teman-teman, sampai segitu dulu ya. Dadah.